Lionel Messi nta wundi mukino azongera gukina muri Barcelona. Lionel Messi yagize ikibazo cy'imvune bituma umwaka w'imikino uhita urangira. Barcelona ifite umukino wa nyuma muri shampiyona ukaba n'uwa nyuma muri uyu mwaka izakinamo na Eibar. Uyu mukino byari byiteze ko Messi awongera ku yindi ariko byarangiye bidakunze. Kuri iki gicamunsi Barcelona yatangaje ko kapiteni wayo atakoranye imyitozo n'abandi, byatumye umukino wa nyuma muri Barcelona uyu mwaka atazawukina. Barcelona kandi yakomeje itangaza ko impamvu uyu musore yasibye imyitozo yari yatse uruhushya umutoza mukuru. Messi harabura ukwezi kumwe ngo amasezerano ye muri Barcelona agere ku musozo. Umwaka ushize nibwo Messi yashatse kuva muri iyi kipe ariko birangira yiyemeje kuhaguma ngo asoze amasezerano ye. Muri 2017 nibwo uyu rutahizamu ukomoka muri Argentina yasinyaga amasezerano mashya y'imyaka 4 muri Barcelona yagezemo afite imyaka 13 ariko ashobora kuyivamo ku buntu. Uyu mwaka Messi yakinnye imikino 47 harimo 35 ya La Liga, 6 muri Champions League, 5 muri Copa del Rey ndetse n'umukino umwe muri Super Copa. Uyu mwaka kandi Messi yakuyeho agahigo ka Xavi ko gukinira Barcelona imikino myinshi aho ubu afite imikino 778.